nakakapasas ka na tayo. Kung ay matok kita problema nagkakasat nila yatagi. Mapito yan ang tasindaya ka na doon na may tasins magkumaro. Ay, Father. Kung naman yan ka, Padre, humagutan ka at tugos ka na kanya kinakasa ka siya nagkasa. Wal kakutiwa mayak unyhasta yan tanakan nguyun tadan may ninakaka kanirakisa kunalyakin sa unyhas kita. Kinakan utkatabang unat hilata kantayaranti takikunawa yati sini kinakan utkatabang ungat hilata kantayaranti takikunawa yati sini tatituk siwa kantayaranti nayar kita hiwan kama yakin nakasak tukusiniwa alah pacar manthasina unat hilata kantayaranti takikunawa yati sini alak pacanwa yati sinyani kinakan utkatabang unat hilata kantayaranti takikunawa yati sini kunyaka hantayaranti hajat nabasa nyakisin nabasa alak pacan wayat di sini sarantas kakim hila kunyaka Jesucristo, warga kutiriatan nakakapasas ka na tayo. Kung ay matok kita
Ibang di ba nagkakasarte na yatagi? Papito yan ang kasitaya ka na doon na may tasins magkumaro. Ay, Padre. Kung napanyatin ka, Padre, humakutan ka at tubos ka na kanyang kinakaso ka siya ng kasa. Wal kakutiwa mayak unyhasta yan tanakan nguyun tadan may ninakaka kanirakisa kunaliyakin sa unyhas kita. Munat hilata kantayaranti taki kunawa yati sini halak bajanwa yati sinyani yakin akan utkatabang mungat hilata kantayaranti tapi kunawa yati sini tati tuksiwa kantayaranti nayar kita hiwan kama yakin nakasah tukusiniwa alah pacar manthasina munat hilata kantayaranti taki kunawa yati sini halak bajanwa yati sinyani yakin akan utkatabang munat hilata kantayaranti taki kunawa yati sini Kunyaka hantayaranti hajat nabasa nyakisi nabasa alak macan wayat di sini salantas kakim hila kunyaka